imurenge.com. Umutekano muke ukomeje kugaragara mu karere ka Minembwe na kane iminsi 13 ukwezi kwa kabiri umwaka w'2025. Abasirikari ba leta ya Kongo batuye hitwa Madegu, Irundu ndetse no kwa Buhimba bateye akarere ka Gakenke gaherereye muri territoire ya Fizi komine ya Minembwe muri Kivu y'Amajepfo igihe tisa imezuzuye za mu gitondo aho abaye imigwano ikomeye ndetse hakoreshejwe imbunde nkuru ndetse n'intoya hagati ya leta na twigwaneho aho bagwanye amasaha agera kuri 5 habe igice cya 5 abasirikare ba leta ya Kongo bahunga berekeza Irundu abandi bakomeza baja mu Madegu aho habaye imigwano ikomeye cyane abaturage bo muri ako gace kagakenke bahunze berekeza muriza abandi berekeza igakangara aho rero leta ya Kongo yahasize ibikoresho bikomeye twigwaneho yabambuye intwaro zikomeye harimo machine gun ndetse n'imbonde zibiri z'amabomba. Tubibutse ko umutekano n'ubundi udahagaze neza muri yo plateau aho ubushize kuwa mbere no kuwa kabiri rikare ba leta ya Kongo batuye hitwa Mikenke bateye mihani hanamiye Karingi secteur y'Itombwe territoire ya Muhinga muri Kivu y'Amajepfo aha nanone babashiye guteza imvururu mu nkambi tiyo Mikenke muri secteur y'Itombwe aho abantu bahunze kuri bahunguka. Abaturage muri ho plateau cyangwa se abaturage mu karere ka Minembwe barasaba leta ya Kongo kurinda abantu n'ibintu byabo ndetse no ngarura umutekano uramze muri ako karere kubugiye n'ikirekire bararusha. Nubwo tutaramenya umubare w'abakomeretse cyangwa se abahasize ubuzima, imurenge.com twashatse kumenya amakuru y'ibijanye n'izi ntambara ubwo twahamagaye chef Mukiza Nzabinesha uyu akaba ari we ukuriye akarere ka Minembwe. Ku murongo wa telefone chef Mukiza Nzabinesha yatubwiye amakuru yuko izi ntambara zatangiye. Mwaramutse amakuru namaki aho ngaho mu karere ka Minembwe. Oya yesime twatewe kabisa kuva mu gitondo ibire bije guhagarara munani. Makuru twamenye yuko amasasu yazindutse avuga ariko ntitwamenye imihana yatewe iyo ariyo. Intambara zatangiye ryari amasasu yatangiriye? Abasirikare bari hano Irundu kuri tuno dutope tw'Irundu amwe bagenda ariko n'abafite nk'umugayide aramanuka hakukiraro cyo barabona barakuka ngo bakuke arabatambikisha izindi nzira za panya zigenda zicyara buri gisambo baje kutuzi ahantu nyine abato tuzi ko abatoza bataza baca kandi batari kumenya barabajana neza ahaye basotera ubona bakeneye kurenga mirangorera ry'abakaza nakarango kadomina kari hejuru cyane juste bagiye kuregera bageze aho bita kwa Muheto naho bazaje gutamburika barababona batangira kurwana ngo masive 30 bityo setermo bararwana isambiri biraba saa 3 saa 4 saa 5 mihana ya Kenya kwa ba Muheto mu bakaza cyane n'utuzi tw'Irundu batwunamiye kuri zafi naho ingambara yabereye tujye mu Gakenke uko n'ikambi yindi kuri Sinayi nayo yari kwirasa kabakarasa abaturage bose y'Gakenke majorite n'abire mu isamba. Ku ruhande rw'abaturage zifashe gutemeze umutekano ku baturage ga ubuga amasatse wenda kagoroba kabaye benshi bataha sindamenya bila neza nimba abaturage bakomeretse ndabifatisha neza ko nyine n'amatelefone n'amarezo y'inazagora ariko ubu narinze nanjye mbicemo abantu bahasize ubuzima kandi bakomeretse bimeze ndetse ko ndumva ngo hari n'abarase bose wenda ngo mu mwanya ngo twobyegeranya twabona. Dusubiye inyuma wavuze yuko babitanze bishoke yuko abahungu batwirwaneho bamenye yuko igitero kije cyangwa se rwambikanye gusa batari babizi bari baza amakuru se? No nibyo bari barize mu bagize muri standby bari
bazicura habe na n'umugoroba habaye za foreni ari aha ku kibuga rero baramiza barasatuza bakora foreni kagoroba hafi mu ijoro gutya eja yaba ari isinye yuko hari nga operasiyo bararibize ariko ga iyo nzira uko baje ntibari bazi ko bumenya uko kuntu bagenze bigombe kuba hari uwabafashije niko dutekereza ariko kuba amaso ho bari maso gusa nyine niko barwanye kera baregereye batihagararaho urumva bari bagiye kubarengana muri atope bari bashakiriyeyo mu bakabisa nuko bimeze kabisa ubu ngubu biracecetse kagoroba twari tubona ubudrone buzenguruka hejuru nimbaga bica basubira kurasa nimba ari gute twese ni ukuryama yandi turayamenya mu kongo murakoze cyane kandi mukomeze kwihangana no kwihanganisha abaturage. Murakoze namwe murakoze. imurenge.com